Na poligonu naše škole u Stanarima, javna ustanova Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari je postavila klizalište za naše đake i djecu, ali i sve zainteresovane građane. Klizalište je otvoreno svakog dana od 16 časova do 22 časa, a posljednji dan boravka u Stanarima je 23. januar 2023. godine. Ulaz je besplatan. Djeca predškolskog uzrasta trebaju biti u pratnji roditelja ili druge odrasle osobe. Večeras smo prvi put od osnivanja, mogu reći, opštine Stanari u okviru redovnih aktivnosti javne ustanove Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari za naše najmlađe stanovnike otvorili klizalište na otvorenom. Klizalište se nalazi na poligonu osnovne škole Desanka Maksimović Stanari i bit će dostupno za naše najmlađe 15 dana od danas. Ja sam Vlado Maksimović, dolazim iz Stanara, a trenutno se nalazimo na klizalištu kod osnovne škole Desanka Maksimović Stanari. Ja sam 9. razred i došao sam ovdje sa svojim prijateljima da isprobam ovo klizalište koje je omogućila naša opština. Želim da kažem da je ovo jedno veliko iskustvo, da je vrlo zanimljivo i sa puno uspona i padova. Ja sam Ana Marija Lugonjić, dolazim iz Stanara, idem u osnovnu školu Desanka Maksimović Stanari. Došli smo ovdje oko 4 sata, došla sam sa drugaricom, mnogo nam je lijepo, ne znamo još da klizamo, ali trudimo se da naučimo i nadamo se da će se ovo ponoviti sljedeće godine. Ja sam Milica Bakajim, 7. sam razred osnovne škole Desanka Maksimović. Došla sam oko 4 sata sa drugaricom i htjela bih da se ovo isto ponovi sljedeće godine. Kako se zoveš? Nina. Koliko imaš godina? 5. Sa kim si došla? S mamom, tatom. Je li ti lijepo ovdje? Da. Voliš da se kližeš? Da. Odlično. Hoćeš doći opet? Da. Pozivamo naše drugare da u danima raspusta uživaju u klizanju ispred naše škole. Zahvaljujemo se javnoj ustanovi Sportsko-turističkoj organizaciji opštine Stanari jer je omogućila ovaj vid razonode i time našim đacima priuštila nezaboravne dane raspusta.